Epat bo kheng hai si Peter Abonmai Pastor Juna Baptist Church panu kheng khai ne kheng loi da sai singkuten ten khaira aligo Reverend Dr. Alungbo Niumai ES LNBA-M chu Japanu ju khai ne to khoi aligo chingi kangut bo ten don hai tatkura leng jenga su Peter Abonmai Pastor Juna Baptist Church to lepat bo kheng leng ku khai thank you Matthew Ping from QK Lungsa Sibo Karing Marawang Alipu Java na to thot QA Nang na Lungsa Khaja Thainai Puting Pon Kui Pikai Bukum Habo Changi Ki Le Pavo Ten Raha Se to Hoira Takusune Rapu Habo Ten Don Se Agi Manai Takulura Rapu Nang Kha Khailo Tis Rapu Tingwang Nagulung Set Kadenugung Kha Hais to Lunija Rings Bambo Wahin to Chelungsa Sibo, Alipu Joba Fuga, Aliu to Ran Kaipu, Christa Zagasukum you came way. Amen. Thank you Chusai Tokoi, Singku ten Khaira, Reverend Dr. Alungbo Niumai ES LNBA-M Leng Chuzapo 1 Pikhaye Panu Thank you Kaimilo. Lon Mengubo LNBA-M Youth Conference Ki hai kadu kharabo teniam ngawang khaijuba mai mathiu na to arau pio jisu krista jangaso wizio daw khaye mathiu nariga tingwang go gim naibo thoidam bikhaibo thiulo tu bhai din pa khaye tingwang go kendi bo hina tingwang to chakhwang chui bo chakhwang hi na se rai baga tingwang lai pipa khaye Tuju Thanai Aliuniu Jeng Nia Jeng Som Thank you Rabo Habatsiki Kagu Makhaga Kulamsu Raiju Balbam Ken Khane Tingwang Ula Keng Niu Tuju Dene Raingmon se Le Manga Khailo Inda Gating Kham se Lek Pat Khaimilo Sisiu Sai Chuang Kadibao se Good Khaine Chuang Kadibao se Solo Pa se Pomtan Bambo Khadi Kangambo Rapu CA Sri Ngampau Rapu CA Hai se Tingwangu Lakenge Chu Khaijuba Mai Mathiu Nariga Tingwanu Tadam Bikhaiju Abikhaba Thumilo Thainoi Zengtung Makai Sabam Hiu Tukom Sangne Makai Srok Banai Lon Mengiu Bogo LNBA-M Youth Conference Hall Masa Youth Conference Ki Hai Zeng Sum Tinpiu Jubam Lalai Zeng Tung Makai Ga Suna Makai Nia Lunga Hai Boki Tinpiu Jubam Lalai Wang Bambai Mathiu Nungum Melenga Babang Piu Reverend Dr. Alungbo Niumai Executive Secretary Liangmai Naga Baptist Association Manipur New Piu Tingwang Pana Piu Tingwang Khadi Masanbo Hupina Tingwang Jangasu Tingwang Kendi Lek Lepa Khade Wide Kulamso Gudunbo Kakeng to Khane Maturim Kake Lungsa Sibo Ting Tang Ring Jubambo Tingalambo Lipid Jahaba Tingwang to Diju Tonki Way Nangzan Masanbo Tumilo Nwang di Wanki about Tumilo Nankendi about Tumilo Rapio Nani or Liangmai Zatu Hadi what you Atuza Longsak Hibie Rapin to Diju Tonki Way LNBA Liangmai Naga Baptist Association Manipur go Tiendonga Q Sanju Youth Department Gatanai Rapio Nani Longsak Hibiju Nungu lungsa de priak chak ju Rapio lon mengiu bago Hadu za bon pom go Youth Conference hai Nang ni peting puan ko ibo Pikai beleng janga su Rapio nung tu di ju thon kiu day Hai bo chiki hai Rapio nang jan gasu karu khai ba kom ju Aliu jang sum Jang tung makai gasu makai nia Jabam hiu Kom sana makai seruk Mulungga tu za hai bo ki hatim piu sunai Rapio be the light Piju ke benbau, naliu cirulau, tu belat pui hangat suna.
nang tu thuan ju nungula keng din chiu ju chlem lem ju chla chlui mak sa ka tam mo zai ga su nang tu thuan ju ta kyu sunai aliu ting wan about tin don ba khyang na hai chamai nang mning mak ju tudi din ra ba chura ba khyang na hai nang ke nangam kam ni san bao thoi dam keng ju lu to bu go ki thilu ra leng rapi nang na thoi khalo hai bo ki hai rapi na kho ka ko khai ba kom ju thanai ga su su ju aliu go program loi mak thian naga nang ni thoi khai kha khai ra hai bo ki ga go khai mai ma thiu na de gi manai bo dau ju thoi dam keng ju dau ju rapi wa ju za hai bo chingi ga suna hai bo conference ga suna lat pui kom ja ke ben bo biu aliu ma thiu na thu kon mu ra leng rapi nan thoi khalo tu ju pa khyang na se pe piu ting wang kho ga pana piu jisu christ jang su ko hum ju kheng boy amen ma thiu na go khai sui le Hello, Chair. Aligun Thainai Chuan, opening ceremony go ten rang hai chu leng ken madu khai ne. Powan new sai, pung mangiu pafan gasu pung churuk fan katang bo. Ten don ju khai ra chalat sen khai mai dung aliu ju khai ne. Lepat khai bo ten, Thalon Baptist Church mai new chu za lu khai ne. Tat kyu procession with respective flags. Conference Pengfai Jukhaira, Reverend Dr. Epsilon Pamai, Youth President LNBA-M Panyu Jukhaine, Wibama. Thank you. Thainai 28 January Haiga Lon Mungyubo Liangmai Naga Baptist Association Manipur Hanga Bambo Youth Baptist Youth Society Gu Lon Mungyubo Conference 2026 Gawang Patam Luraleng Wang Zagabamai Nam Mai Katam Tam Lam Su Wang Zagabamai Mahinutu welcome to a Tibisi Raitu Boga Popat Kaye Taikum Lon Mungubo LNBA-M Go Youth Conference 2026 Go Latpui Be the light Katibuga Su Aliu Mahina Wangza Tsengi Mui Tsengiza Liangmai Youth Katuma Haisi Thoidam Dao Sanja Lumine Tibosi Mulum Kadibo Bame Tiza Taikum 2026 Go Youth Conference Ga compares to the Kamkhai Krabo
chalat sen khaira mai hasi I dunlap ze introduce tiu khaine tiu za liu go opening ceremony go opening act hasi tiu za pachili tiu za tat kiura kamne thain mingu chalat sen khaira mai sai Riliu mening siliu diri namai Liangchi Baptist Church pa hai si aligu chalat sen khaira mai number 1 ne number 2 ga sai Riliu si masanliu abon mai Thalon Baptist Church thanai tu hoi pa ha ga wang tang makhaye chidin sonai na nei pat sai putu ding ngau sune number 3 ga sai manu si buibo dai mai Lianglong Baptist Church padi wang tanglu makhaye sonai sai putudia liu ngau dau sune number 4 ga sai manu Isaac Cherena mai Benangwang Baptist Church tiza liu khang madai haisna chalat sen khaira mai thiuza habu conference ka kam khai sune tu sai tu hoira aliu gu lon mengyu bugu youth conference 2026 gu opening act, opening ceremony hai si aliu tat kiura leng kamine. Hãy subscribe
tâm khai bầu lên ta đuổi sinh yêu quý bầu cho em khi gái niềm đi quý bầu hoài nam mà trăng diêu aram neng ta mùi khai Jam in pui mai kha di Jam in pui mai kha di Tat ma rau ma Tat ma rau ma Sing yêu luang ra hi na di Sing yêu luang ra hi na di Ken lạc bo chiu ma ge Ken lạc bo chiu ma ge Thang siu mai niu in pui khắp ha ta rau chiu khai ye
ปุยไม่คาดีกาดมาเรามาสิ่งยิวลวงราฮีนาดีเกนลักโบทิวมาเกขังสิวไม่นิวอินปุยขับพาเลงมานางเองพอตันปาลิวดูสาควงชาเราทิวคายเยอารมณ์ทะลอนแบบที่เชิร์ชเล็งเซงก็เสือลิวมาชิวตันจูเบนคิวใครเคทอนคิวอารมณ์ทะลอนโกจบอนไม่ดงขังดิขังวีอลิวดิอลิวิเครเนเดซิวกาลิวปุยปิวปนเนียกวีบ่ให้งาวีโลทอนคิวจูอลิวปุยปิวนิวเต้นบัมนิวโบคดีจูจะใครบัมนิวโบกษยานลิวนิวเลนใครบอกาเดซิวกางาวีโลทอนคิวจูบดอนกาตัดคิวลันจูทุกคนอลิวกูเชิร์ชนำกูเชิร์ชกูยุติกันไม่ดงนิวจูจะปรำกูเฟล็กทินลูจิวทุกคนนลิวกูเดนลอยมิตูตันงดใครมีระเลงเซงก็สู้ที่จะนลิวเลงปวันปีใครทอนคิวTo say to hoy procession with respective flag ให้สิตันงูปุติงกามาสองลำเนี่ยตังnguดไซpugu line กับnguดตังปุติงกาเสเป็งไฟฟงนู้จะnguดกับบอมตุจุควงที่ว่าที่จะมาฮีนาภาษาลำเนี่ยที่จะ next line ที่จะจับขังจะปลิวให้กับ procession วังตั้งก็มาทิ้งนะกะลิวจับขังจับ congregation มาฮีนาที่จับตรนใครที่ว่าสิ request ที่ใครตัวห้อยไซprocession ให้สิpugu youth ดิกันมาดุงนะพรำpugu society กู flag คอยลู่วังบอมบ่ให้สิ procession ให้สิตัดเฮามิระเลงนิลิวเลงปวนให้สิเลขยี่ตันงดใส่ลำกับไม่จับใครโลมาทั้ง next ที่จะมาฮีน่าจับใครโลทอนคิวHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
ziu kadiri babam hinaga ta chi ben khai lo ding wang gu wi bo ma si wa cham phung ziu kadiri babam hinaga ta chi ben khai lo diệu phui men lu lo na gu in phui ta mi bo phui lam ron chi long bam ma de gu phui da ta bam lo den bo phui ta chiu sang ri mai chiu ke ben lo ben khai lo na bi wi bo si mai dung song ka ta chiu ben khai lo Phone QA Matthew pabam lukai lan lo. Jusai Tokoi Conference Peng Fai Jukaira Reverend Dr. Epsilon Pamai Youth President LNBA-M Peleng Jusapawan Pikaye Panyupawan Lukai Milo. Naliu hai kadi perigo kabenbo imbiu si kumbuwe. Meluang riga bambo namdi situ baingam lulage. Genpat bagat cukai mai matiu na riga tingwangu thoidam kadi bo pikai bo tiumilo. Lon mengiu bo Liangmai Naga Baptist Association Manipur Youth Conference 2026 Pengfai Haisi. Reverend Dr. Absalombo, Youth President, Ina Wangbambai Matthew Malinga, Haibo Pengfai Haisi, Zusu Kane.
pi mukhum kyu sai ka kheng tu khai nei ngam kambo ringbo rapiu tingwang na tu di na za thon kyu wai ali piu tingwang pana piu tingwang masan bo hiu puina tingwang zan gasu haibo peng fai hai si zusu khang khai dei rapiu nekian kadibo thiu milo haibo go tenrang lond mengiu bo Liangmai Naga Baptist Association Manipur Youth Conference hai si kahau bagasuna loima ten nanga rapiu Jehovah tingwang nekian kamadi jiu hadi nazan ten jiu aliu natu thonra natu kohomra zu sukha ju kabambo pingfai hanga aliu taten hi na ten kyu bok tinga rapiu nawang di lain ten sanbo tiu milo hai pakyang na si dam khai lu jiu makot marui kha jibambo ringbo tingwan apiu Jesu Krista zanga thon kyu jiu kum jakhenge amen. Check. Thon kiwe aligo conference gu pengpai jusu khaibo Reverend Dr. Absalom Pamai, Youth President LNBA-M. Kadi haiga putung kha khaibo thiuza conference gu pengpai jusu khaiboga luison bokhon wangja thiu khaibo BYS UBC Tamenglong. Nali tu thon kiwe Sironamaza opening ceremony gu eka nam gu flag peng fai haisi khoilu ju wang participate thimui thu khaibo nam hinari ga tadi thon kiwe tibusi popot khaye chusai tu hoira aliugu conference judau madui haisi aliu takyuleng kamine haibo conference judau madui ga Mudui Jukhai Rasai Z Nchangwi Liu, former Youth Recording Secretary LNBA-M Panyu Mudui Hasi Jukhai Nei Kadi Thonju Kuhumbo Hasi BYS LNBA-M Center Church Tamai Lepat Bokheng Ismail Nyumai Pastor Ngheng Baptist Church Luison Bokhon BYS Galilong Baptist Church Judau Cham Kadalungbo Nyumai Youth Secretary LNBA-M Ngau Nibo Daimai Pastor Thalon Baptist Church Chunwi Cham Reverend H. Kabonang former Youth Secretary LNBA-M Riming Lui BYS Pulong Baptist Church Jarau Kenra Old Testament Gasai NK Tindiabo Youth Deacon Tudon to Baptist Church. New Testament Gasai John NK Youth Deacon Nalong Baptist Church. Kawicham Louis Kawicham. I say Reverend Maisongamanga Bonmai Din Rabolam Nisai be the light. Tiza Kadin Riam Kaibo Keng. I say Reverend CH Manai Taibo President Men Department LNBA-M. Tiza Tain Chungu Conference gu Judau Madui Haisi Tat Kyune. Tusai Kulu Din Kai Mi Bukumza Luison Bo Kwan Kadi Riming Lui Thiu Karabo Baptist Youth Society Galilong Baptist Church Kadi Pulong Baptist Church Haibo Choir Kanya Haisi Pri Lampabam Lu Khairaleng Pisi Khalani Ton Kiwe.
Jusai tokoi aligo conference judao madui hai suraleng jengasu aligo madui jukhaira z in chang will you former youth recording secretary LNBA-M koga chiza Benson khaye thon kiwe. Matthew Ibama Mai hi na tu rapiu Jesu Krista jan ga su chunui ba salam pi khaye thanaira aliu Matthew new tingkum kriu mangiu sanjiu agun jiu hui jiu bambo youth conference hai si wangtang za bame nkiu za zungau madui leng thu za ngut khai za bamai malumbo pupiu mai hi na tu tingwang na thenpiu khai ba thiu mi lo